n'ebigoro byonsi. Mwancho mlingo chema se mukuru wa segeti kia Magena kutoka aigase wodi ya Bumbaba ward enseme ya Bumachoga stora sange ne timu emanyeka ine buna Magena FC ne timu kaina mono sana kurwa senseme yego ikoko kina kwa yembaka ikirase ligi mkaine buna division 2 aiga asoro ngorwa gusenda ke tora enda mange na bote bi elietali ao na ingi mwachalite mukiruka Magena FC. Samuel Tangoro Gusakari oyiwaron seitere nyangoso obasi timu ya Magena main iwa ya chagete 2019 ingi mwanyero kirete Magena litanga terendo mugano eto ene wete Magena okubaga yange ngakiye timu jaga kiriche kanisa tukarura kuru Magena main kanisa itoga tukaform team tukaranga ya watoko nyaraba muramba alenga around tukaraya de torosi team itonyeruke Magena main because nga abakubo baito bali aba na youth pa Magena main kwaya ego Magena FC tukurwa sa kanisa kwaya ya youth Magena main youth anagingiri mwa roche saba na youth yabo sasa kanisa mwate baba muraba tubaligiriye team ronge baragosolinero okay kanisa alenge one way yoko renta amo aba na youth bali binyoro batari kwenda kanisa tukaranga tige kwa yenyene erente team lakini rusia ba mure binyoro bajira ni kanisa tukanyeruka bana Magena main wanandako mwaka 2019 mwaka 2019 mutinyo ingo kane emetara kendo buna aba murabe kanisa ngakia yona kimerete ngana kire mwate tuko anaka nabatenelebe kanisa buna bono tutu chake team okay umu kubwa bwe kanisa ya youth Magena gorkudan kanimbaka niga rentete birengeria bise kanisa agatebanjira turanyora abana bakuruke kurwe binyoro tigando si club tuakanichi kanisa ekere kinguse abandu kurwe binyoro abana bake bache kanisa turosera ni timu bana kayemi yake yunayo mupira kwa gakire ose ene muntu we keyboard kwa renge inche na renge na gakire mupira lakini to gakire binyoro ga no manyete nga kubwa to ko chire yenge gas to gakire binyoro ma mipira andake na dan no musani ne orenge agantenga ya ko mate mupira so agumuria bakiga muche muake timu ye kanisa abona yana mbaide ngo gwaka njaboni atini gwaka mupira inde team manager ina gakira mupira keratu ajagite club 2019 ina gakira mupira na ina gakire wing back na number 11 yeah offensive yeah ndake kunege ndeke mwanje baltende kwe manye omogano bwete mkaina buna Magena FC timu yakindira ngora so bwango sana ko 2019 wekera boniga yunange miake toto baikira se ensemo ya division 2 batire tibere chio ka baike miake IPL division 1 na NSL omewaso ime Kenya Premier League bwana nke yuni maitachi kanisa mwachere amo mwachakire chi tournaments kuru abuna liona abali once bandike se tournament bakachora bali bara rosi team gose mwatire buna Magena kanisa ya moyoka no okay tuacha gitumna tuacha itamangana ye kanisa igagocha tukaika pick tukachora balia baki bali bama mupira ake sasa kanisa chonse challenge waka kanisa chonse challenge waka tukanyoranga chi talent nera uyo mupira se binyolebi tukapikio yo moyo iga tukarosie team na ande tukanyorenge team ya beire nkong andake no support ki kanisa baite so kiramo gochaka bono bune team okay kanisa neto te support muno go to fund chive saturu bono dan yo mwanene kanisa na youth sima mashabiki mno tokorusia mashabiki ya kotera Magena main na wao jabatu shabikia andake twabwa andake ngakitora kwanira mangegore ya Magena FC igiro je timu kurwa igesongo rwa Magena chare wakase chiligi chingika kenyu motara timu kichiarengo before ni motara timu ji akabeiro ronto akayure nga timu kiupanchiro likendo chiabo saba timu tu akayure kuruare no gosoro kwenge gas na ande no soro nga nungwa kalitukeli kwenda mino lakini guys tole bone tole mune family tomenye tam ona mwabeire family mwabeire timu mwanya korosigu process ya registration abatabone ligi tuchiko chakanero ne ligi ye na kiabete makeli ine ntagane bono buna Magena FC
ekero twachagete gwaka mpira ya kanisa kero twaringe twachiaga kire chikanisa ntumu na Magena kanisa tukababa kong tukaingira chikanisa ichinde cyo Jones Dani umukubwa itakarengera ringa yaye anye mwabera bakonguga dige chine ne tarike no mupira tuwaka na inu na umoko nyarenjera mokororokana tukaroranga yaye akatenga ngento ngokora tigamba register mwako mupira tukachaka yo tukaregister country tukaruoro tukaja regionals akarabara mate kwangire wangake county league regional county league yona kimogo so inu bageni pinenga ke ine ntangani ekira rest season ya ine ntangani na yale karutu asoete county league yaringe mune challenge 2019 2019 ya bete mune challenge ko soma ete gwaka na ne county league no che challenge se bwata bakina ba kongrusiko nando bo boli pressure muna murabake tukana lakini tukatengana zone ya gotra zone no chipulwechi lakini ndani atawe morale atanga gendonke baba bwetu only ne experience bakira matuka mangira kiri mupira no olioli tukasoa tukako mupira mutangani twabwete mukabo mo piro mutangani wekero gatoe moral won yogo ake tukalenga ndochi ngonyara tu timke imwabwete tuagitie timu ya mugonga mata tukanyebua tukaranga ke ndoji wikan tukae moral kurwa ubon tukachaka kwa mupira mamini tokoragera buya mukoragera bumate ngaya gana mubu mupiro yi ne moral na mashabiki ali tubwate kwa na masabe kanisa makeigo na masabe kanisa nande gente tanga ni tumupira ntwanya ko chaka tutarasa actually na togo saba tuakora so esibito game wecho jaga na tuasa because ne timu ye kanisa abastro jaga e kanisa imebale ya ne ntobe kanisa kwa hiyo ne yenta ino mwasoire mabwire yako sori entangani cyo sori ne chinyinge wekamubuye puli ya ino meko ndase mini de gimo ndase regional like bonora tebe sabali season chomo na kibone baberete etu eka county league ntunye koreti etu aga gitakeigo kurwagu corona igasoa igatenena muna yatenena mukubwa itakarengera timu chirichinde cha regionals chikaburu chipesa mwa chipesa nchenge challenge muna chiabu mega tebanga neto elibagerio tusoro tuchese ega drop tukasoa libagerio diabo oyo baroreta mabera abana be kanisa timu ke ya baroreta mabera because timu ya ringe koru town mat ngoro kumobondo yale koroko nobondo egatwalibaga tukasoa bantu abwata bagenga na antu achirige igoro na ne nkongu because abantu babenga nenga nkongwake kubwemu arengi lakini rent tukasone psych ande tukaite timu sana actually munaga home ground baga yanga umwandawi unatuenda isiko tu akamekisha tu abuiro tu redro lakini nkaga tukaite timu ya Jones andake ilimo na saimi ya regional league andake ema sote timu ya kire gati konyore season ya regional ya elire konyore season ya tu achakita fresh konyora ya elire tukachaka buya uyu mwaka wacha wenye bono tuachire 2020 bono tukachaka tukabaita tukachaumara nchabo Nyamira chabo Kerina Kineni timu nyingi chalinga almost 15 lakini tukamane chigwa Jones Pinkaga kolega sorongo rwabo machoge ntim kimwa ikirete mi regional na budo bwa meli chiko sori chuche timu na benge dabi bono machoge dabi rende na chiko sori chialenge gento kialenge around iga antu abwate timu ya regionals ya nkichenkuru Nyamira singe chiabo mune imara ne Nyamira na Nyamira nyene tugatwara chiabo Kineni Jones chenkuru Nyamira region na chijinge chenkuru yaruete yange kineni kalmata alikuwa nani ngikali nukali ko bawo yandake mwakinere gwango sana county league mwakujiri ya regional manere gwetoma kaimbo sio moyo bwo gwetoma kuna Magena FC omoyo twango twara nori omanyete kero kwanyore libaga chance opportunity ye ko ben konyora odani oyo mukubo ituna atete chance because ngo twakanira nge kreves totaite otwaneves totagete kora ono uraire korengete mupira no moyo kero twako gendukio korengete no mupira muna ya tubata mupira sen Sunday uko chaka preparation mapema toibangete yani toire keregento yani toko sabakerendo twegu noche tokonyora ebirenge na bibye mubwate byoka by'umupira nando mukubwa itotu ati baisa tutenga yae mutikana mangana mangere ngeri mupira ene talent era bakonyo chibusyo tonyora abantu babiri batatu banone sia isiko kawache kokonya na abantu nakora tebanda ko boteneli bweti meno nimeto bura ine ndo kengencho sana se timu chigokina nunkilimu akolete buna Magena FC kwene kyo bura imbu ya bure muna naso etoro kero naringe gwa kumupira
na chagite mune captain na nge mune captain ye team china nge captain so nchemuno murai na ringo muntu lebwa abantu twachaine twangana kabarentira mu twaseka barenta idea sinshida kibabwate chishida Jones na ile somo kubwa ida na mweleseri gana iga nanda ontegerera nanda tokonya mune lakini kirigita liko nyalika na chabanta ngeke ngiriko nyalika na srero batingeje kiranga ne kwikiranga kigete andi toigwana na bakia nande balinga antaba ya bakoigwera that's why tuakina bwangu okwa balinga abantu bokoigwera nande balinga bakeke miaka mata wana bakeke miaka ndaisiko kambira kwa bantu moni ya Nemba itandake kando na batitelive kanisa kurwa saro ngoro negete kikeno ya inkara kwa teba batiteliva kwa soki kakie chigosoli chaino mupira iga igetie kigeito nto enga kiara chite nyinge timu chitaiyo koba yamangana gusine chibese musumuntu okubwata koboka inkobora bono mwagachire kale mwaka usine chinsi chinkego nonda atari kubatengera mwenda lakini through ntu akabekire road show tuabeka makondo tua etanga asa tuatera lili tuabuire gocha iga tukangusa abantu kuri Kenya kotoko chigeti bono bo munta ko ako erenta ako una mwabe ntu kera assistant katwangu nyango chakera etu akabekire ku dabi ento minute twangwaka ni ntu abanyene lakini tukutangasira abantu tuabeka chi poster tuabeka koen tuanga tuwate dabi tare 25 tuabeka most December na 25 tuwate dabi tuabeka tuabeka makondo ga tuabeka iga muntu kagweto manyanga club nkera abantu bagacha igo tukanyakanya fans igo turu gokobeka wa advertise tono woni gati bizabigeri kwerende geti tujokore nseme ya toba tentangana ikyo gokere time ya Magena FC nchige ndonko gokere time ya Magena FC inche muno muntu ncho manyene before tuchake club inchweke na confused no bogimo kanyana na nya korengeringa gibono na koro bogimo ni ma to mupira nga kingo konyeka oro fasade ni yani mubasuka noiga kanyora ikwere ndi achire ande bono na maskani entegia na mbwata maskaniga mun kaigo burai ona inche na bonyi wete buya ko eranga na inche ngonyorande no na musara mukeyo egera na sora nyomba na inche igo is part of income na inche ngonyorande kende tinigorara busa okoruti gweterekera andake na ona ngucha gusirake watera bo manje mwe tande gocha masemo korwa segeti kya Magena ase timu ya Magena FC kora mangana wa training ase chigosoli chaye ime division 2 ime league ya division 2 aiga korwa iga soro gongorwa gusitira ndaso motimo komokewa to koirana dubera no morokio monene Mr Saiti korwa ase timu ya Magena FC anda otebia mange gori omugano bwe timu eye Ndizi TV ubwansu bwomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bwomugusi Mwancho molera litokorwa somo timoko makaiga igese kitaseni kia Ndizi TV toche masemo korwa segeti kia Magena ase timu ya Magena FC timu yetomire sana korwa sensemeye tote koma nyomugano yabuna nyalire ko kina wikasi ya ikirite tusangena omorokyo manebwe timu yera coach awode vile tari aonde na kyonya litomo eso kwa so ase timu ye Liamana yo mintondemo chene Marieta Moses Saiti Eonde head coach ya Magena Main FC egocheza league ya division 2. Division 2 ere western part of Kenya and part of Rift Valley.
andi ikoro ku central zone. Alake Mr. Saiti. Yeah. Nate sabale waswese kwa jityo kuvuga kwaso iganda kenti mukitinde kwa veire ko ikayabona guswase timu ya Magena FC. Mbia mono sana. Inche igona veire ngo coach timu ya Summit FC mna ya chagete ku 1990 na ende egaika division 2 the same level lakini asengenjo yachi financial problems ikaba dropped. Oyo minto Duncan nkanyora nero develop interest igaiga gacha kumubwats so kobe coach ye team uikogende class now in 2016 tuachite class tukasoma CAF D 2017 tukaenda Kisumu tukasoma CAF C community ya Africa ngima alafu ngamana kobe coach ichi team yeah. Ndakira meta kobe coach wana liwa kodira maigeri ya onsipi temu kichiri kwa nyante kwa chakira na bono kabita gerete wanchire timu ye goso tora mabiro che timu ya Magena FC we kabona ya goso Magena FC na chakirete na chakirete sameta ngacha bo machoge borabu yere regional league nkanyora Magena FC ne bwate potential aba muraba bwate discipline trojina na bateli bali be kanisa elieteri Magena FC no liruete kanisa igaso bagotera ikwaya nkanyora mbabwate interest nkaba moral bagachakira regional league bagatangana in the whole region ya Nyansengima ikagira bakaba promoted to division 2. Madarake lyo wasase timu erengeni ngoranye pimona kone timu enacha nonyene bane skuru engene ke skuru yose na timu yeri nakira se timu kwanya oleta kwa soye timu ya Magena FC. What kind of players onya oleta? Players are youths. Average age is like 20 years. Abange bali skuru and every sponsored na Duncan. 2 they are abana bakwende kanisa asengenjo of the same ibabwa the discipline nkarang kibabwa the ambitions yangi chemba assist technically erinde basuke ekerengere kyabo chindoto cyabo kibe na mata timu endeo sinebate birengo bitatu berende main to bata sema ya goalkeeping sema ya defense na sema ya offense na kiro so timu yandake nikura describe chi department chi sa tonji chiaga nito kwa niyo kwange kwa comment achiri cyarenge bya kwa so biya mana sana timu yeye yabwate yarenge active more of defense ngachanganyora nga midfield nebwate problem wake nkanye menta chi skill nkabana bachesachi bake nkamenta alafu na striking mbabwate skill na barabu nkabamente skill yende ne speed otherwise department Jones as of late I want to believe in biachigo function. Bueno andake ni maite timu ono yanyara kurwa regional league ya soire ere mensama ya division tunaga tebe kwikira boniga na ki obwa meri ya division 2 bwa bera se timu ya Magena FC. Asengenjo bare underdogs in division 2 eba agetie timu ya rabere in that league for the last 4 seasons. The first match banya kiretia obwa babuli bakabu umupira bagete umutanga ni 2-1 timu ke ibale kwa wasore bagete ne timu ya Nyalenda koru Kisumu bakanyebwa 2-1 alafu bakaira na back to the game chimachi cyabo chiko bwa tisa tombabwa bakabwa Manyata ya Kisumu bakabwa Nyamira Super Eagles ne timu ikuruku Ayucha kuru Homa Bay coach nimete watebe rivale wasaba gane mbage njino ko ikoru lakini to kikibiri mwana ntego change from the first game watebe bibone se irigi tu asoiri tukato change keneke kana my players ikamokore keneke yakonya chikoso cyabete mukanyara kobwa again to aba ni courage ti ba cheta a series of friendly matches bakatwara that confidence otherwise the first step ba what the confidence wono ekerobaika ba kora chi friendly ne timu chinene like Shabana bagakora na Mara Sugar. I think mba chete bakatwara that exposure metaba kwasali nambara ra bange bandi ko bategese kutaseni kia Ndizi TV etime kaine buna Magena FC nimeta rura ni gocha aso se timu ya Magena FC konda kweboli oikabe kanisa ya Magena elina mayo chesa ya Magena FC as a coaching etogwansira the loans to unknown umuchezaji onde mwenso ratake ko join Magena main tigachara soegeti okororo buja bwo kwande kanisa tells yaba muraba
na ulio turamwe that courage ntoiko mo sumangara so kanisa na bakogendera ne kanisa asali use tari lazima abo mwezi die na boto kogendera asali koru lakini kawo gutwara umunguso bwo join amuraba se kanisa ntobuga ati problem na bako chemete yase myake mengorongo ragusina Kenya sobwagare chitim cyo cyabere mwana mono kurwa se chi school mwana mono chi university chi secondary korende egenubne kanisa mwasoire konekira abasai basona lene chiko soli chendake mbuya kibororo kere kanisa kwa abasai bagari abene yoko base league une league boniga egongwa kera management ya Magena main SD ngambi yemono asinge ya ira muraba libaga asingencho usually ekanisa igekoru discipline umwana ukina na that discipline wonda get to extend to even other churches oisokoligira mara 100% bali kunyu. Actually most of their time they spend it in the field na ende ba spend it in the church. Ndio kaba kunyu na match. Ya match ya kunyu na ndagira ngoli pale. Inere sababu. Yabona ndake ino bune team no sene bwata marorari kwene kibuna ngo yesugumere we Kenya re goikeri Messi ne yabono na kimoro bere tisone mole me division 2 vitangani kabisa igongote wa sponsor yore Dan Kanimbaka ngambi ya mono sana. Actually asechi timu chinyinge in the whole of Kisii County aba murabe babe kire camp anytime na boko chobanyole bale kambi. So the first step amazoezi na totaiba togo cha maambi ebare always available. That is 90%. Abande bara banafunzi. Ali asebaka bagosoma ngo batore program na bali munko yiwana tole twabataye program na bakokora mazoezi alafu twaumira na Sundays. Otherwise arrangements chirororo nchiringa facilities togo tumia kona ko tumia tole nkenke elinde tororenga ngayibago ikarakini our dream nelinga at the end of this season etimu esukegende division 1 ndake tara kwana ne captain we timu ya kene Magena FC ayebono maroro kyobate goro yaba muraba rese timu ya Magena FC buno moro kyobo very soon part of this team wa muraba buno barocheiga ne ntagete basuke bake NSL chitimu jirichi nene nkona koligere richichi kona kutasaba wachezaji like a striker ikarutu agete friend na Shabana Mbata kitaba mwiri mara shuga nera karutu agete nere friendly na Mbata kitaba ira abantu babire batatu more especially asinge jowa bange mbono bago kina na ande mbono bakora matem as a defense chesh na eroneta kitebake egende balike rinde career yabe na kogendera. Coach Mbemona, all the best. Asante sana. Thank you. Tiabontora sangane captain we timu ya Magena FC andake na mutwe tangani pi ile tali auna ndio timu ya Magena FC nena mbele kwa sorry. Na soete timu yebuna ya chagete. Kwanza samari tankoro ku Zakari. Lakini ba kondo kazabul ama zabul bize. Yeah. Yona ora ko 2019. Yeah, from 2019. Andake bana litani pi nakiro atebe andake wikira bani se Magena FC yaikire nogo kerete ese yeah ninko gete kiagera the more we train the more we perform ngagerete winning rate tombier ntora lose mepira menge na beko accountable ange tatu lakini majority ni wins. Imete tani pingwante yanda ke gateji formation Manchester Mon on 352 ayebuna a player go say coach ko bageti gore formation ya nyare ko ba implemented ngira nyare ko resana kiava ko nyire na nakimo manage go operate nero again take tanga ningote our formation is good because we always try to cover spaces because let's say that we have 3 center backs, we have wing backs and the midfielders yeah halafu kunao ma forwards wawili ekero konyora togo press na bakonyora go press lakini mtoriko tikama baga mange ibone go tokonya na tokonya suntorkonya sugori nyinge lakini eka na tokonya na batokonya nyinge go sechike lakini go nyara go tokonya twanyo robo bya serese asencherere raisi account attack mo wako ya ntogo wako kiagere kero mupiro re maiga na boko beka mutu kiagere streke ya monere mutu yende nere mata na boko beka side chance andake bona ba murabo bwate na team spirit ko ne kimene team spirit nera segetina kiwa tebe what kind of cooperation ba kwa evuna a captain ko implement a plan ya coach yeah for one again tongo tebe again to team is come to discipline
ngote matore ko ni discipline kiagera ngagete twensina bantaba no abana barona bake kera bono metekero montoro monene ebinto mbire bento para bire right ko enyora se mistakes tarimono igo cooperation gotoka discipline negento kiamana alafu ndo bate team spirit apa stoka nyara to ekera to gwake mipira to bate spirit ya alafu team work then zaidi igento kego tokonya nkeri ekera togo cooperate mtu ancha ine we live like a family as a team we onta yo angetonde obwancha ni mboro ndake setime ndake mabate challenges chimoitare nduvune team sembuya muri challenges sinchiro chinke igo lakini nabo chiko ba mentioned lakini tinga kitiko sen challenges nyinge mono ge chiragere team tesu kamoto ndake bono to chokole nsema buno mo gosole ndake rabo tebe gati role model yawe asenko to aba basaya bake bagwituma sana Europe ari oyo no roli na yamaro kyo bate buno mo gosole inche kulingana bunande the physique myself no manende striking ngwaka inche I normally advocate Edoliane Romelu Lukaku kerna bate chinguru na bato mobere na bogo break into defense pando ba Chelsea ndo waroje tari Chelsea lakini abande mbaro kina Benzema they are good strikers nena abantu bagokonye team sana bono dreams kichiri obwata ebuno mo gosoli ese team ena in your career aya uchi dreams ni chinyinge for one nekero rase team kwikobo montore focused kwikote mego konyi team is to the next level kento kende ya kabero neto gwa kaza team omete prosperity ya gocha once na bera benche go se teammate yane ya chi scouts ya chire cha mocho rebuno ya mubuna togenda toko koromo kimo kinoro rago konye kero go performance chi games chinyinge try to show your game akero go show your game na bakonyo rondo kurusire go ko irira and nende ina progress type na se team abasa imbaro roba go koriya rivoniga eseta seni Ndizi TV engana yawe yoko basemi bali bakore tivoni gaba kwa kenko yoneri okorire kamera egen tongo tebi aba kengo yoneri timo lose hope chinga kichionsi try to work hard kaba disciplined kegere game is all about discipline nende kero disciplined nende kero work hard na boko gendra byago chimotu tari necessarily that wa create team ya mo maybe Magena FC na boko Magena FC uske level igoro lakini bado to tema kwa ke level go chinse na boko nyara maybe raro go semambi umechezea games huko team za Europe ya chi se chi nyinge chiranyora chirago konye buno muntu binafsi wasego konye buna eba konye buna new society kegero metekero ko ba successful terminating na ibeke go konye na boko ndonyo rego sembe so support club keriya se ina bantana babangendra ko rakiba gendra skamoto chikolire ngore ndeko beke season ye so far to akreme pirene though differences inchiro na boko nyora maybe game plan officiating ne bwate mechandake kegera so far chi game yenye na nyonsiri chigo river lakini as chi game chitigarete around 16 na bango tebanga can score every game igo ninga gerete ko tore chigo yange 20 mbia mwana na all the best asante mwanchimile nara mangete manyire gore timu ya Magena FC timu yetu mire sana bari bari me division 2 bagende kurwa na baso me division 1 bagende go kina na kone kinorongo rwaguti kumanyekana rore ase go sori imense me ya Nyanza korwa iga segeti kya Magena FC tumira nenga kiende titukuvune liga chinsa vune chigese taseni kya Ndizi TV kwa mugano bwe timu ende go somo go sori onde sokone kega ime Ndizi TV tuli gotiga mo go sori onde point go sori ende yonsi maega buna butambile tanende mo Steven Captain 001